Ćao ljudi. Smena je završena. Idemo da radimo neke produktivnije stvari. Danas na meniju čučanj. Biće tu još par vežbi pored njega, ali osnova je on. Imamo danas lepe vesti pred kraj smene, mi kolega reče, znam da gleda inače. Pred kraj smene mi kaže da je postao tata i ovom prilikom, evo, čestitam još jednom Jovane. Neka je živa i zdrava, devojčica teži 3 kg i 780 grama, znači nevjerovatno. Samo da sve bude kako treba i eto, prelepe vesti za sam, da kažem, početak dana, jer ovo robovanje na poslu ne računam kao život. Jer kažu opet, najbolji je rob koji toga nije svestan. Ja nisam najbolji, svestan sam, pa što se toga tiče, eto, odradi smo i ono što se mora. Eto, toliko od mene za sada, mi se gledamo u teretani. 1, 2, 3, you put your eyes on me. 5, 5, 6, and my feelings are mixed. 7, 8, 9, I just follow the signs. 10. Evo nas u mom prvom voice-overu. Pre samog čučnja i pre ove prve radne serije bilo je dosta zagrevanja i ne idem generalno odmah pod stalak. Nekad odem praznom šipkom, čisto malo da se zagrejem, ali pre same prazne šipke odradim par vežbi za mobilnost, nešto za stabilnost i tek nakon toga pristupam zagrevajućim serijama, pa onda idu radne. Ovo ste imali priliku da vidite dvojka u prvoj radnoj seriji koju sam gađao i izašla je. Sad dolazi nova serija u kojoj nisam bio zadovoljan prvom, pa sam hteo da to malo bolje bude. Sad ovde pokušao sam trojku, čisto da vidim kako će to ispasti, ali vidi se malo da desna noga krenula ka unutra, ne bi trebala forma da se kvari time, jer prosto nije težina ta koja je bitna u celoj priči. Forma ne sme se kvari time što se čovjek natovari. Znači, ako nešto ne možeš, na primjer, evo trojka je izašla teško i vidjela se da su noge bile baš u problemu. I onda sam krenuo piramidalno da se spuštam, znači da spuštam kilažu i da nastavim dalje u tom tempu, s tim da sam gađao dubinu. Ovdje sam išao dosta dublje nego inače. Mislim, generalno ljudi rade čučanj 20 stepeni i onda čučanj sa 200 kila u polu čučnju, naravno, jer tih 20 stepeni uopšte nije merodavno za kvalitetan čučanj. Gađamo 90 stepeni paralelu, neko ko ima mobilnost može da se spusti skroz do tetiva, što kažu esto da gres. Evo, ovdje se selim na jednu prostu vežbu, šalim se, nije prosta, ovo je bugarski iskorak koji je izuzetno zahtevan i nije ovo baš najbolja forma. Selim se na hack squat i dolazim do problema zbog smanjene podmazanosti sprave, umalo je došlo do povrede, ali uspeo sam da se iznerviram do te mere, evo imate priliku sada da čujete, ni malo prijatno. A, me jebe sprava u pičku materiju, hoćemo podmazati ovo. Ostanem ovdje, me nosi bujacko kući. Da bi nakon toga adrenalin proradio i stvari se odvijele mnogo bolje. I dalje nije merodavno da se gađa skroz do dole iz prostog razloga što nije sprava podmazana i evo, ostao sam sekundu na tom prvom pokušaju gde je ono problematično stvarno i izludelo me. Posljednja vežba za danas, loža iz jednog sasvim drugačijeg ugla. Do sada je bila ekstenzija sa klupe u ležećem položaju. Sada radim eto bugarsko mrtvo sa bučicama i pokušavam da, pošto nisam dugo izvodio ovu vežbu i nisam je nešto ni uvrštavao u svoj trening, ideja mi je da je dodam i eto forma nije nešto savršena, ali svakako sam upalio ložu. Što se tiče samog čučnja i generalno ovih vežbi, ovo je jedan samo tip treninga koji može biti učinkovit ako se pametno njemu pristupi. Nadam se da vam je bio koristan sadržaj, da možete nešto da naučite. Nije to baš sve sjajno kao što bi trebalo da bude, ali radim na tome da iz treninga u trening budem bolji i naravno iz videa u video budem bolji. Hvala na gledanju, a mi se slušamo u nekom narednom voice-overu. Ćao!